Ketheka mutegeri wa Weru TV kambetikie watinda muthenya wa umundi wega iri tariki 25 mweri wa kana mwaka wa 2022 hankithagia weekend ya kunirai embega inko gwatogeni tetoni cia Weru Thaa Imwe mbitagwa WANJERU mwananiria wetu wa mathithio utuku umundi ni Purity Richard ende mbere kirenti ire tukubanganiritie umundi. Rais Weru na munini wawe gutongoria Kenya kuboreria gikuo kia mzee Mwai Kibaki ya Kenya magitikirwa kuraitha mwiri wawe ikaroni cia mbunge. Ikundi gia antu akamadara kanithi kuringira mathakaru andebe gutuka munini wa Raila na kuregana na CS Peter Munya. Mbonde idurano ya kiama kia Mbas kunenkarira marietu mantu maria maberwe tigiti ya kiama kiu kuruira itimu wanya cia gisiasa. Minista wa ugima wa kaunti ya Meru kuga guti mugomo wa rigitani akiugaga kuri magutumirwa ni asiasa kuthukia thirikari. Mutongoria wande eno Uhuru Kenyatta na munini wawe William Ruto ni matongoretie akenya kire kuboreria gikuo kia rais wa kathatu wa Kenya mzee Mwai Kibaki mwiri wa mututigi muthenya wa umundi wotindite ikaroni cia mbunge baria akenya matindite kuraitha mwiri uyu nyuma ya gikuo kiawe njuma ya kime kithiru. Kibaki akathikwo njuma icite baria kamiti ya mathiko thite na mbere na mibango inu ya mathiko mwandiki wetu wa Nteto Boniface Mwongera na tindite ikaroni inu cia bunge na atutumira report eno. Mwiri jwa rais wa bathatu ontheguru Kenya mutigaire Stanley Emilio Mwai Kibaki juretero bunge rukirwa ntukwe na arua kumakiri mochareli barabara shonde nacio kumali mwanka bunge ishingiro kondeka inkai gotigiro timya ngaratani okaria ekwethiro ikiumira. Rais Uhuru Kenyatta no kolembere kurule mambura jotega na inyankuru kiwitagiteo kyo kemuthia kire mutigere rais Kibaki na shokere thingatiro munini William Ruto speaker bo bairo bunge nya bunge Senate rwangiro gambithania na nene bange bathirikari na areo mbere kwarania natu mubungo mbere boga itijo freaking nyoro bodyguard okana mokariowe na atwirire mutigaire rais Mwai Kibaki ari mutongeria na nusu Kibaki no amenete ngutu muno ungiambie kumwira ciangania kana ngania no akwagarukaga na indio ni mulizi wake ningiona no akoraria ni gukugucia ngikurutabo tondu ni kora murakaria ndete ngutu na kiria murikanera muno ja mukaria kana bodyguard owe kiria ngurikana muno ni nake ni ati twarikia gwika mucemanio wa bata ni wainaga ni mukigwa na kwagwa ainite ukigwa ni mundu mukenu kogwo ni mundu angiathire ekiondu ukoro ni wari kawaro no ainaga na ngoro ukigwa tu ni mukenu no raja na ngoro na mukenu uguo no enda kurugama tu ari ovoroshura kwathi tekenganya ke kinyatongere bangi barikania rais Mwai Kibaki na njira mwanya. Heritage ambayo tutakumbuka naye vizuri sana ni siasa ya ungwana, siasa ya heshima. Aliendeleza hizo, hakutaka watu wakongane ukabila, alitoa hiyo chafu yote. So niseme ya kwamba kurubi ya kina mimi mtu angalia nyi watu ya media, mtu mwenye anaongea mbaya sana mwanze kutuma password kwa Wakenya, huyu ni mbaya. But I think President Kibaki will be remembered for a president who meant business, a president who meant well for this country, a president who talked very little but did very well, very much for this country. Mutigaire rais Mwai Kibaki na gwethana maendeleo ja maingi nya miako imwe ndio tekinyajo mwe chogwethana na rieto riawe barabara ya Thika super highway yeto inya Kibaki super highway Mwai Kibaki super highway no ndio wende tukethia twimurikana na inyana betu baraba koro ya after batu ira tukathiria igitera murungu atwete bakia kumenya kwe president Thaa Kenya
athire Kenya na njira ya heshima na analeta maendeleo na njira nyingi muno iromba kuthithwa na manto maingi yarabua Kere Kenya na bobu gite mutige Rais Mwai Kibaki na tigite matareja maraja eja moja tingana kwithro ja kiujuru na tongere baraba kethro bakija kwa rua. Mambo ingine hii tunamfurahia ni maana alikuwa akiona mtu anafanya kazi vibaya anamuita kubafu, na hiyo ilikuwa sawa kwa maana kama mtu afanye kazi kabisa ni mavi ya kuku na hakuna heshima tunapatia mtu kama hiyo tunatakiwa tumtwange makofi. Kenya bonde nabo bagutikirwo gotonya ndene kumutega ni nyako mukirire njere itabubwega ende ana banini bandeguro myaka 18 antu bando na rebi pate gutikirwo tonya na Kenya bakendere wiki de kinya ntuko rojo na ntuko kera funtuko njuma kyatho kurombera mwire kithiro kithika kirine Kenya aja Nairobi ntuko njwa mosi nio kyatho kyo muringeria kithiro kithika nturege tuyani Othaya ndene kontenyeri nke reporter Nteto TV kumaji karone bya bunge kengina next boke Nairobi mbeta Boniface Mongera. Tugetigana na ino Nteto ni sienge itigerie ntuko ithatu wa kiarwiri magitigia Rais magweta anini mao kuringana na ntumiri ya nkiama idura na mibaka IBC kwataniri ya ntu kama county Thaa ni makori mutongoria wa kiama kia Azimio la Umoja One Kenya Coalition Party kugweta Martha Karua ari munini wawe antu kama mama kiari na Nteto Nteresia Mara ni mareganite na maria makuringira ndebe minister wa urimi Peter Munya makiwaga atiwe abateri kudina mbere na ministry inu yawe ya urimi nuntu nakumbana nayo Martin Mugambi gatobesio kibinya. Inawezekana. Gike gikundi kia ekuru kuma gonto mwanya kiri kaunti ya Thaa bakiugaga mutongoru wa kiama kia na Kenya toe Martha Karua na kugana. Martha Karua. Azimio? Azimio? Nokombeke. Gutuika munini wa Raila Odinga kiri rwangi rwa Azimio ithurano ni bibito thiete. Turienda Martha Karua agwetwe tawe running mate wa Azimio ticket. Bariuga Karua ta mwekuru na kubwira nontu na ije mathina mara maingi maekuru aganthiguronia Kenya na kwogwibwe agathungirite wathanini agatetheria na nkinya gukiria muturire wekuru ndeni ya nthiguru ino. Martha Karua ni aijikene atiaga track record ya kuruta wira na netuije twamunenkera gitigiki akaomba kupambana na amba na mbesa ja murimi igakinyira murimi mbesa ja masukuru igakinyira sukuru gutethwa kwina othini mwingi muno kana athini baingi muno Kenya twina kiriro kinene muno na nitukwenyia na njira ya kimwanya tukiariria mutongoria wetu His Excellency Uhuru Muigai Kenyatta na Right Honorable Hamolo Raila Odinga turibwira atiri nitukwenda aka utongoriani. Gikundi giki gitejaniritie uge bagutuika minister wa urimi ndeni ya nthiguru ya Kenya toe Peter Gatira Umunya atuikithwe munini wa Raila Odinga kiri ithurano bibi. Kenya tunawaomba mtupe mama awe deputy kwa sababu ndio tuweze kubalance. Unajua familia ndio ikamilike ina baba na mama. Na kwa sasa tuko na baba. Hatuna kinyongo, hatuna shida na Munya. Na Munya ni Mmeru mwenzetu. Lakini tunaomba ndio hii familia ya Kenya iweze kukamilika na iwe familia kamili. Tunawaomba tuwe na baba na mama na sisi tutakuwa watoto. Bakiongeri batejaniritie miariere gutamba ya gutuika Munya kaya kurega gutuikithwa munini wa Raila Odinga gutiethirwa kuri na Azimio kiri mugongo wa Meru. Na Munya tauga ati na Nteto ya without Munya ati hakuna Azimio, Nteto yetu humanity na Azimio. No mwanka the humanity na antu mangi nuntu Azimio ili ukianto monde, ili ukianto kuma every county, ili ukianto from every part of the country. At the end of the day Azimio ni kiama, ni coalition ya Kenya ngima. Na Kenya tulienda umoja. Bathirikiritie bakiugaga Munya na kuruta wira mbega kiri rwangi rwa urimi na kwoguna kabathiete na mbere kurutira Kenya wira kiri rwangi ruru rwa urimi. Munya ni mtu very important. Muntu maria athondekete kwanza Ministry ya Agriculture until today niko mwegwire bataraisa kenenkaniwa na ngiri jiri ja 300. Wira ukaga kurutwa ni Munya ri no wesa kuruta wira u.
munya ni wotigitwe ugwatirite thirikari so katugo bare munya kaigirwa kana bari ari munya na go play part mbeka muno thirikari kiripotera Weru TV kuma gicigo mbunge kia Mara mbitagwa Mateni Mogambi. Tariki 28 iria niyo mwisho wa ciama kunenkanira marieto maria manenkirete tigiti ya ciama inu kurira ite ithurano ni kia mweri wa kanana mbonde ithurano ya kiama gia kiraitu murungi kia mbas muthenya wa umuthi ni kinenkanirite marieto ma arwiri mama kirinkia ma inene ya kiama kiu ni kenda kuthuja marieto meu akiaria gavana kiraitu ariuga ati matumirite uthunduria wa gisayansi kuyukia arwiri mama bantu ba kurutha ithurano cia muchujo mutugikare enacio. Kiama nene ya mbondi ithurano ya kiama kia mbasi itongeretwo ni Rogers Ruthugwa nirikite guchagura rwirite mwanya na kiama kia mbasi kiriko na cionthe cia mongo Kenya na muthenya Januari yarikie kunenkana marito ja rwirite bibi jara jamukirwo ni mwandiki munene wa kiama kia mbasi Mugambi Manyaro wa mwana atongeria bangi ba kiama giki tukumba kunenkanira list ya contestants umantere cia Kenya cionthe wira ucio maurutite na vinya turamavere mithenya ithatu na ni marikia na maturetera report y'umuthi ibora consider mantu ya maingi muno kenda bu reduce list yeje kiri antu bara ba qualified na njoki mbwentegete list yeje lena gikano gikene muno ntu ikuona kiama kia mbas kina candidate in every corner of Kenya. Gavana Kiraitu Murungi wa ni mutongeri wa kiama kia mbasi na ugite marito ja rwirite bibi batumirite uthunduria kumenya mutongeri ura mwingi bakwenda wije ya kwenda kwina party nominations au kavere ni ndo nanzu wale waletaga no kuona nyana ndi nara kura ora madadu ko kama to yange ya kiragua ndi kiama kia mbasi mutaratara wetu ya kurura candidates jura mutaratara yo mwega muno utegwa gituma no kiriko na atwetete na jara chake na ndi cha uchwa candidates no koria bino mabinge biro biro scientific method yani walichwa atafiti baraba kagita research badikirianto arabadie ranking ya kuonania no kukondonianto muno no watu tukwatigiti na rena ndiki baruga gitigikire kamiti nene ithurano ya kiama giki guchunkuna na gutegera kethera marito jatongeria bauni bakubatara na kethera gutina kathina gutenteri kumikurukia na kunenkanira marito jao kirinkiama ya MBC mbere ya tariki 28 mweri ojuju tugakarande twi kiama kia NEC tutege list yeje bwega kairi akroi na bandu vaikura maina tumavitia kidogo turekebishe tone taina mavitia tukina mivitukia twi andu a NEC tariki 28 tukaenda tuikudiria process hii na toya na list kiri IEBC na Nairobi kuma gicigo mbunge ya Southiment nkiripotera Nteto cia Weru rekwa rietwa ni Mutugi Kare. Tukithina mbere skuru ya ndaka ya Egembe area iri Egembe South ni choketie utugi wa unyume kugwata pointi mugwanja gatanta inya kere kigerio gya KCSE ya mwaka wa 2021 iria cianerwe Jumamosi endiru arutuwa maskuru ino bamwe ichienge ciantere inu iria iruthite wega Egembe niciumirite gukenera mpumi ino irebo skuru ya ndaka ya Burerure iria irari na pointi mugwanja gatanta imwe Dennis Mugendi na ndete kuthiurunkania na nkungwiro ino cia aruto mama na nagutobacio ikibinya kinya kithiro toka baingi tojo twao to gukungwira mpumi cia kirugia KCSE ni tukwigikano kuraja aja sukuru ne ndaka yegembe dene yegembe South na ku iri sukuru ya mbere ntere ni iji areba kwa bali na minisco ya mugwanja gatanta inya amwe na litwa 189 na kenda kwithira baruguriritwe mirango ya Gutonyi University imwe kwa imwe. This year 2021 chiana chetu irathithia tao A- 2 B+ 20
B plane 42, B minus 56, C plus 69, C plane 56, C minus 19, and D plus 2 only. A mean of 7.406. Pata and good grade. Yo minus nimepata. It has not been entirely my effort. It's God who has been with me throughout. Kunja nsinsi batina musetho na ngwataniro ndene ya sukuru iji uri kaumoka mwega gutoria. Jawahi kuwa na zile cases ambazo ni za ukosefu wa nidhamu hapa shuleni. Tumekuwa mfano mwema. I think kuna wakati hata tumekuwa ranked huku Meru County. Tukuwa number 1, the most disciplined boys school in the entire Meru County. Ama namna gani? Ichongo kiwa success as many fathers, failures have none. Ibo ntuko nanto ba ireto nonto ba results yi nonto success ende boge yako enda tu inamia tu ya wasia baba. Asukuru ya ndaka ya Weru ndene ye Yembe Central ningi ikurite. Weretu mnoru are na ntubogo tu na mean score ya 7.14 kumane na hard work na tuende ku improve munoke grade chetu mno boys cha A plane trongelele A minus. Last year tuare A minus idhato. Na hitu na A minus mwanja. Marieto ikaberi M minus drare A plane 81 points. Ale mwalimu munene Moshe Mosioka akumitu ni baba ingi ni kudura mpumi iji siumanitie nawe. Asante kwa mwalimu wetu mkuu. Amekuwa kama baba, hajakuwa kama mwalimu mkuu. Kila wakati amekuwa akichuta kando na kutueleza na kutuongelesha kama baba na kutuonesha upendo wake. Atubidiri manto mingi mno tombo keloka atura revision material na kinya ambo tubidiri nyama to ya burudani toibo to eretu tu ngana toibo to motivated geto minya na bubeto bomba kwa ba improvete ikwetheri to na mikakati mingi sana to na keshas arimo ba kesha oku batana michi alafu kwetha winya kwena rats cats kiri sukuru cia ntuku tacio disku ya kirindine nteresia akachio ni Imwe ile kiai gutaro kumbana utakawithire bakuganikao na kyo gitumi tuwiritwe twinde ruare tukimenya twina aritwa 44 barabe na C+ and above baraba eta university straight. Eune improvement nene mno erato bwethetie nonto last year twari na 31 na ituongerete baba inge duare nkuwa ngwereto mno nonto babiungwete ningo sokeria murungu nkatho nonto nkomba kuthithia nasi. Dennis Mugendi, Weru TV, Yembe, County ya Meru. Tetoni shinge atongoria mwanya nimadiete na mbere kuboreria gikuo kia rais wa kathatu wa Kenya mzee Emiru Stanley Mwai Kibaki akiere regional commissioner wa rutere rwa Eastern Ivana Choki na agwetete mututigi ta rais uria waretire ugaruruku munene wa giuchumi ndeni ino ya Kenya gwa kibindi kia miaka 10 iria ari wathanini miario ino ni gwatichwo mbaru ni county commissioner wa county ya Tharaka Nithi uria nkinyawe ukatha banene wathani wa Kibaki taburia ritamwaniki agutariria. Atongoria ngurani akuma kaunti ya Embu ni matumite ndumiriri ciao cia kumiriria family na arata auria wari president wa kathatu wa Kenya niwe Mwai Kibaki vuva yake kuvuruka muthenya wa Juma ya kiumia kithiru. Kibaki ni uraririkanwa arai mutongoria wale na kioneki kinene kia mirandi ya uthii wa nambere na iria avotire kwambiriria miena ngurani ya bururi na iria yukiriritie miturire ya Kenya engi. Police stations, hospitals, primary schools, roads, and many other transformative developmental activities. It is also during the reign of the third president that we started M-Pesa, which has employed so many Kenyans. It is also during the reign of the third president that the borders were introduced. Gotimo Kenya utaratarania President Mwai Kibaki nika watwambiririe kindu gietagwa performance contract gukorwo ati wa murutu wothe wa thirikari ai na report iria wathimagirirwa wira waku naguo
na undu ucio ni watumire tugicenjia mienendo yoria huduma cia thirikari kana mautungata ma thirikari kwiragia urutagwa uria kinyo munthi uyu ni turaririra maciaro mau wa uguo ni umwe wa atongori aria mavotire gutethereria atongoria ngurani a giuteti gutonya iturua ri ngurani cia utongoria yava Embu maundu maria Kibaki atwikirire ai president kuma twambiriria nake hana kambuge nie mwenyewe ni watumire nthie siasa tondu ambitire akimbira nugamirire Mbere North Mbere South vendire ya referendum 2005 haya ngithie ngirugamirira tugishinda tukigwata 82% ya ngina tonya siasa atongoria ngurani a ruvonge rwa ugitiri wanao mari na undu mwega wa kuririkana Kibaki naguo vuva ya kumatethereria kugwata umithio makiria kumana na wira wao. Ile vituo cha polisi zimejengwa through the CDF na nasema tena kwa ile salary tulikuwa tunapata maaskari walikuwa wanapanga laini ile fallen pay parade, but now we are able for all police officers to be getting their salary through the bank. Moja samani ungefungua bank kama una 3000 utaenda kutoa nini pake nini? Ngiripotera Weru TV kuma kaunti ya Embu mbitagwarita mwaniki wa musiri atukikanyaga kuno kabanini utikathinwa kunengushoka na Nteto nkuruki. Bwana asifiwe. Full support ya 2022 thirikari kenera kebui na neritete ngwe and I'm happy from your confession burua mbwa uisienji kila kitu tutecho atongeria nonto babingi baritira ntongwe na batetheka The most captivating shows on TV are now on Star Times. Introducing Super Kids Add-on Bouquet. Lots of fun and learning with up to 10 kids channels. Batman and Superman on Toonami. Thunderman's on Nickelodeon. SpongeBob on ST Kids. Renew your Star Times monthly subscription today for just 299 shillings on Yota Bouquet. And add-on Super Kids Bouquet for just 150 shillings to save up to 70% off your subscription. It's for the latest novellas. Catch The Law of Revenge Brothers Season 2 on ST Novella and Novella E+. Terms and conditions apply. Welcome to cooking competition. You have 15 minutes to finish the challenge. Your time starts now. Wow! Mama natumia raw premium ngano. Daddy, unga yako ni gani? Ni unga tu yangu ya ngano. Daddy, chapa zako zinakaa aje? Akini za kiajabu ajabu. The mom ni nyami nyami and soft. Now you know. Kwa chapati nyororo laini na tamu, tumia unga wa Raha Premium ngano.
Atuthina mbere Nteto cietu aciari ma cukuru ya Racheri Tharaka muthenya wa umuthi mandamanite na kuruta ciana cia cukuru ni inu mathaa manini nyuma ya kurugorwa kwa cukuru inu kuma rutha. Aciari mama maria marari na muthuro munene mariuga cukuru inu itithiritwe kirutha wega kiri igerio kuma mwarimu uyu akwithirwa kithungira cukuru ni inu. Mariuga ati kuma mwarimu uyu akuretwa ku mwakani wa 2014 matana thirwa mena mpumi imbega na riu mariuria mwarimu uyu ethirwe akithamwa Polo Kabithi na Nteto Nkuruki. Nachari basukuri ya Rancha Primary. Thenya kuhemde bakunditwa na urugono ntubampumita kubakinese kigiro gikuruku ya KCPE. Aumera monde macukuru ya Rancha. Twena miankena twena bonding inuti mbecha tokorea mpembe tuleta ngero kya mekaba kibao na ambi miankena twenio na imini sko ya wanyaiko ana bonding kotikoria kaere Kamboi kambere tena grade mbaga mono ya kwa kana na mbe mwe sasa kwa mwaka klasi 3 raino kwa kinya klasi 3 gutie grade kinyango nkona kinyarike nigo ngiomereka kurutana mbesa kwa gunigo kwa makumi mambekele stress bakimeneria ndi master wa cukuru no Mr Daniel Kenywa uraba ugite kumako ya cukuru no akayendere gutororeria bakuru da kigario bantu ana bongera ibambire kugita bathi twathitore mwarimu we imbie kureta thina butitwire batwirare tukwari na arimu ana bagakuru iba ukuruka bwega muno ende batigwa orere na ni agwire tiguna tutie twerekerete kuthaino kwana kaba kagita kamwenji ana betu bakari bwega lakini kuma mwenji akothi cukuru yetu ni thiete na mbe na kuthira utongoria barancha ni botonogetie no tutongoria boboreaga iba kwereka inyari mu betu itwaberekia na itwanogire tukabanenkera kinya bya kuria chai na mbi ana kinya tongoria buto tiko boria ibo kathi na muthuro munene barathucia ana baona kwenuka nabo arabo ugitari twa baba gacoka gorera mwarimu uyu akaruta cukuru ni no takume mumdelesta Kenywa nathi Rancha tigo borera kari nathi tore aciari tore toro gunge kwegwa tutire toro gunge ne kari ogu gwa cukuru ningwe tukari ogu ana beto batakuthoma chini ba ubwanene tore cio tomonenkera muntu ake kwegwa togu kinya staff yake ajere Rancha twinge twire ana konge nene wa kithomo naje kurare gwe bwato kuga tutikwana Kenywa manto mainge turenda umaruke Rancha na there wataburaji nio tutikwenda kutanda ni nyingi please nero na umeku wetima iromba rinene rya thirikari kumani na aciari aba kibarombagira kinya ndi school na itokwenda ana bento kinya bathomera na aguta mangu bathomea alliance na kura kungi kogwe nditonogete no tongoria bobo ibageria mutongoria cio na jera mutongoria wake kenga tumba kuruthata kenga tumba kukarabwega wegwa totiomba gukwana wegwa tiejerae na tia chiari gato kathucia na beto twenukie mejie bagakarage nogo na roritho mabuku meto mama sikuria sani right togekinya itwerwe oyu munene wa sani right tonenkerwe mabuku meto ngetini otie buthirikare tio togoragira mabuku makaikothomithia cukuru yenge mayete gutethia na beto tukiarinire na mwarimu uyu bwana Daniel Kenywa. So there was an improvement of 15 marks as our minisco. I've heard parents are complaining because of the performance. It is true it's not very good, but comparatively we are still doing well if we compare ourselves with other members of the zone. Even with, I think the school is number 18 out of 26 schools. And that school even are realizing a minisco of 180. And therefore I think we are doing well depending on the performance of the pupils that we had. But we promise to do better in the future. I have no issues with the parents, and the parents are also okay, unless the performance. But we will team up with our teachers, and we are going to make sure the improvement is realized. Igwarira kiri mpumisia KCSE raciarekeirwe ntugo ya Jumamosi kiuma kithuru ntere cia Tharaka cukuru iria ciumbite gutigia na mwena muguna na secondary Tharaka Boys ya mwena Marimanti Girls.
kuma Tharaka nkiripotera Weru TV Mbito wa Paul Ugwa Kabithe. Ntuko nini nyuma ya nene masi masema bisamo utungata makaunti ya Meru kwanira mugomo reu thirikari ya kaunti ni wiyugite utungata monde no mathiete na mbere mariuga anene mama masiama ni kama gutumirwa ni asiasa kuthukia ritwa ria thirikari makiugaga ati nkinya ni metithitie nkathi mabisama mabateri witithwa nkathi mauntoni mamishara mariuga ni monete mbesa na mambirite gutuma mishara kiri mabisama makiume kithuma bisama ni manire ati makambiria mugomo wao kethirwa nontu ni meriga misara yao. Solidarity forever, for the union makes us strong. Kiumia kithiru atongoria maruti wira rwang'ini rwa ugima wa mwiri kaunti ya Meru nimeumirie na mateta nontu gucererwa kwa misara yao ya mweri wa kathatu. Bionde bia bei ibitetie bei dene nthiguru yetu kuma maguta jangari kuma irio kuma kila kitu na daktari te exception ate we te akugura into egura into o kawaida jabara bangi o nari atri mushara jo na rueje batu tukomenya ethera by Monday ate ana ba daktari kana ba nurses kana ba clinical officers kana ba alitibango ge pa Meru county bakombigo choka skuru jonto gote muntu kinya omwe oli school fees na mauntu megie gwikara muno matitithitwe nkathi mateta maria matumire maugamo materuta wira wao tawithire kethirwo matebingirwa bo makwenda. Health workers are going to start and go slow in all institutions, and what we mean by go slow, all our services are going to be halted. Umundi uyu minister wa ugima Meru Meshak Mutuma na ugitete thirikari ya county tumaga misara icererwa indi ni rwangi rwa kegina bebo bambere mishara itishara wano ntobwa kwenda kwa thirikari ya county government icerera wano ntobwa delays kumakiri treasury na niuma ati mbecha cha mwishira tu ya kureceive dende Meru county ni chumite cha liswe mweri wa January, lakini okolokira department ya finance baomba kugeria baturira kinya mweri wa February okolokira kushwa mbesa from bank overdraft na bera ntobeto wa department ya health turanda pwirire ringi kuchererwa tin department ya health ya kithwe tirei ni anto bonde mathirikari ya county yonde na tinya county ya Meru ni all counties mishara echerera wano ntoba delays from the treasury kombe anto beto koketha kuna delays itoya na baroa na ito receive baroa ya kuona ni ati mishara ya cherwa nto inkai nontoba delays from the treasury. Akiaria murungamiri munene wa ugima Meru Daktari Kirimi na shoketi nkatho kirinda gitari na rigitani monde ne kuthina mbere na wira wao. Tukuthiurunka sibitari chetu akwe sibitari 10 na chokeria ntoba department ya health nkatho sana nonto kinya turi sibitari ya Meru level 5 services ni kuendelea daktari ni bakuendelea utungatira antu washokeria nkatho muno nonto bakora kwa irua ne antu bange obandiki no thirikari yetu ya county bakuga gwetha kwina gintu gwitwa go slow na bakiuga bange baritengo kumanja mbuge services na mbere mwananchi wetu wa Meru county ariari wetho kenda kwa mukira services ndani ya sibitari chetu chonde ndani ya county we free wite wagatetheka nonto services ni kuendelea kama kawaida na shokete ariria Nteto yeye gwitithwa nkathi kiri aruti wira o mama batora kwa remanto ja promotion na ndenda kuga thirikari ije kuma 2018 tombeta kwithwa mbere ma daiji aritingu ba department ya health bakurugete ngirijere akwe ngirijere na makana jaire bongerekete na fanyikazi akwe 600 kuma 2018 kwa hiyo tuitabara 600 ikumaanisha department ya na wafanyikazi 1500 2017 kia wafanyikazi 1500 ibo bomba kwetha ba promote no ntoto mba kwandika 2020 o promote 2022 utrauga kariko na jau nyato titinda kwaria utumba kwandika January o promote April ora andikirwe
kanyuma ka 2017 itumbeta promote na ndina records yaja itumbeta go promote anto 568 euni about 40% ya wafanyikazi barabe ke department ba promote to. Kuri u Minister Mishak Mutuma riu ariuga kwambiria royu aritubira bomonde ma ugima makambiria kuribwa. Treasury nya release mbesha ke ma counties na thai now the processing of the salary is going on na kwanjira royo pomo bakanjiria ko receive salaries depending on their banks, and by the end of the week ningwitikia all our workers bonde baketho bena mushara. Athinjiri manterecia tigania muthenya monde mandamanite mwanko obisini cia DCC tigania East makimeneria akuruma njuri njike athinjiri mama mariwa kuri akuruma kanju ino mara abithukire umu wao na kumubura na kumutikana ngurario inene na riu ni makwenda mayukirwe tagari yari ya karugi mariuga riu ni makubesha na ntuku 14 ucunkoni withirwe ukiruthwa na mama ruthite untu uyu methiro magikirwa mbengu na kwagia ugu makithiro makimashuwa marimo DCC wantere ino bamwana ogunekirite na mekirite wirane ati uchunkunu kethirwa ukiruthika na yekiragi karo na akuruma mane kenda kwerekania Nteto ino tubu Kevin Kimathi agutwira. Titikano no shitita na mbero kujiro ateka kurubanjuri ncheketi ganewe sinathenjiri ba murungu ntuku bao baituritiwe mwekwe mwanko bisini ya DCC na uba kimenerie talirira bakwiria kurubao ria kwithukiro mo no mura buruki ntano uri okori ngurario mwanka thai wata ore na mbicha ya were ara wimbe te othio bukawata no etre thuku cibitare miathene ararewa arewera twita first aid arerwa kenda weta mutindo karingwe scan wona kanange kiongo gitithuki wona kanange kiongo etithuki eitenera bare kumiaba omora no ntorura mathaya thatu ni anto babikibiki batwerwa kuma loire barakola bareto mkombo akenda ikwe cibitari kumiaba numba kuwata kudia ta muntu wati nyumbenjuri mbere number 1 otiri mamutano babanya the pastor turongo tionthe akuja kujwa miria thaikwa aiki unu ukoma wachoka ba mura mporo nene sana ndenda kuwa atiri njuri nerekane na kanisa nonto batwe oketheka wata muntu yore nethaike na miri tena nguo batuite tegerunya tutoke iboko tubaore bonoke tukumya kanisene na burukuringana na athenjiri bau bakolotsa kinya thirikari nao no ntukuma baringa riboti ikoni mpitho kweu utitalia boya burukinyani ni mwanka thai ejeka atongeria beto ya thirikari leo twatha ite korikogana iskwe na kanisa because kwe na mantu yathithekete batwega anto bagwitwa kanisa na bageta gwitwa njori koinya anto bakaorwa na ripoti ekaringwa anto beto ne bakothangekwa no te atu atukona thirikari ikejokia atu tawata muntu konya onoka au metanjorine na ukela utabu ithio ntubu basi niba iwate na ugweria ntubonoki na bonge na bonkwenda kuga ndenda kuwa kanisa mwankana ndebe ithira musimamo atire njori na kanisa bitie ya itina ruguru kwethira gutina muntu okweria mu Kristo na kumania boba ya nantuku 14 kiri thirikari cia koya matalia mbere boburu boya watho njarene njori niyo ya yeremero ndene mbere kanisa na bakinya ku na tuge atukwaile kundike ko njori bate chukuru bate chibitare utechio tekana bakathomethia kankea kinya mukuru wo njori yakua batithikano batu atongeria bandini pastors baweta to bathika batu uraira mukuru yo urakue ndruko ko batu tugarege mantu ya security ratu kwenda kunekera ndene meru twaya na ntuko 14 thirikari yo kiatua rutere ruraro tigania east anto bankamera ikanene wakere anto na tucoke rutero na ruroro njori anto bau bawithiri manto ya mae mbere tutayo kiatua njare ne chieto thirikari baire kenda bethera bese kiwa genjare ne thirikari na nyuma ya bondi CCA kwambo bathikira na gwitani karo aikana kurubao banjuri ncheke o wamona athenjiri bau ni kenda kuthiria thineje noro kawatwa maitia no mwanka athiatirwe kiwatho taita mkutano wa viongozi wa jurijeke na viongozi wa kanisa
ndio tujadiliane na tukubaliane, sababu tunaelewa kwa Wajurijeke kuna wazee tunaheshimu sana, wanatusaidia kutatua makesi mingi sana. Nkiripotera Weru TV kumatigania West, mbeta wa Kelvin Kimathi. Unabare gavana wa kaunti ya Tharaka Nithi Samuel Mbairagwa na riu guchubwa gitegia usinita na nirite atekarura gite kiu ari muntu kiumbiragwa owashindirwe kire kura cia muchujo wa kiama kiu na atumite ntumwa kire uria wa musindire muchujo ni uyu Mwendagataya na kumwira ati ndebe ya tariki 9 niwe karenga egamba ariuga ari na bitiki kura cia muchujo ni kasha baraganirwe ni antu mamwe. Samuel Gaishimana gutobasio ikibinya. Gavana wa tene wa kaunti ya Tharaka Nithi Samuel Mbairagwa arutarutirwe nkindanoni ya guchwa tigiti ya kiama kia UDA ya guchwa giti gia useneta wa kaunti ya Tharaka Nithi. Imuchore wake wa tene Mwendagataya urakagitaga kani MCA wa wadi ya Mukothima kithuranoni kiraragwa areganire na mpumi ciakio. Indiragwa aridagataya bakomane ndebeni kithuranoni kinene kia mweri wa 8 arakuga tayari ari na certificate ya kurugama ari murwereri kiumbe. Kogu nkaldhurwa na kiama kia Independent Party Simbonde nayo Balwande nayo na nikankwenda kwela Mheshimiwa Muthomi Njuki na Mheshimiwa Gataya tutakutana kwa debe. Ndienda ku defend giti kiu ya Senate, more specifically nundu ningwenda kuonia Muthomi wambo tikatetia this county. Ningwenda kuonia Muthomi na Gataya there is no room for theft in this county. Ariuga onire gutari na gitumi ya kwira igamba kirenkia maya urugamiri bwa ithurano bya kiama kia UDA nuntu namenyire wanakirire igamba riru ikanya akigwa atete nuntu atikethikirwe na uma. Twekalande na tongolia bakwa na my supporters neba ambirire there is no need of even appealing. Nuntu twaona wanatoka appeal neta mburi kwiro igamba nire egitu jagwa ni Simba, especially the governor and a few MPs bakedwa nobo be in the rig na bakedwa nobo bagathi kulaithiria bora ikathura no kairi. Ragwa ariuga amwe nogu atikwirira nuntu bwa kuma kiamani kira ari gia TSP akeja kuthungira kiamani giku kia UDA. It is good that nenda atonyira kiama kia UDA kana first of all menya mikolele iku nungira aregira gutonya kiama kia UDA mikole nwele ja tureja kurina nkinya August mikole rena ja gwira kena giante Tharaka Nithi bula bebega. In fact, I knew the outcome 3 weeks earlier, but nenda endaga koni antu and these are not the right people. Ende ariuga wereno ya Gavana Njuki ya gutema kithurano iku kia UDA kaunti no kirega gwitigika nwayo igatema kinyagwe arege kuthurwa kithurano ni kinene kijite. Aratha ni Muthomi ku concentrate na guthetia county a concentrated na chiama jia kwira antu na mibango ya gutuma antu bayirwa kula. Kogu ndenda kumwira ni acoke wira nwa ya county nuntu ethwa tiogu tuka mbura mbai ugite mene tekeri tuko in the county of Tharaka Nithi they are numbered. Nkiripotera Weru TV kuma gichigo bunge ya Chuka Igamba Ng'ombe mbita wa Samuel Gaishima. Kaunti niyo enu ya Tharaka Nithi mubunge wa Mara Kareke Mbiuki na wena menereti mubunge wa Ntoka Beatrice Nkatha na kumwita mukunyaniri Kareke ariuga Nkatha nethiritua kiraniriye na rutererwa Azimio baria arabangirite kubeba gitikia umbarothi aruga gitege kiria kiraberwe uria urabatiri kwithirwa munini wa Mzalendo Kibujia ne Nkatha mukiama wa UDA urabesha gwa Kiomatene Mugambi na Nteto Tareria. Obunge wa gichigo mbunge kia Mara Kareke Mbiuki munthi arauga ikwarukira mubunge wa Mwekuru kaunti ya Tharaka Nithi twe Beatrice Nkatha Nyaga. Nkatha ni autete ngugi nene muno ya kwendia kiama, lakini atikumenya antu babo mwandikite na antu ba Tharaka Nithi kaunti musa mojoke na thira joke nemana Kareke akiugaga nyuma ya Nkatha guchindwa akiri muchunjo wa kiama kia UDA wa tariki 14 mweri uyu arachorete kuthungira kirirwangi rwa Azimio anenkeretwo wirane bwa kunenkerwa giti kia ambassador. I wish mtoto Nkatha urali very close kiama kine musole William Ruto ni adieno wa mwira mbere ambia kugererwa karati akira wagatu kwa basenda wana basenda jira tangasirwa igoro
process ya February. Kareki ariuga nkathana atige kumumeneria bari na ngavana Muthomi Njuki nontu baguchindwo gwake kiri muchunjo uyu akiugaga abo batamuchindithia indi arachindithirwe na antu ba kaunti ya Tharaka Nithi baratiganirie na kuthi kuringa ciaca cia kiama kia UDA. It is just unfortunate kana bahati mbaya Raila mtu antu bari very loyal to Mheshimiwa Beatrice Nkatha ukidinga taruto Kenya no ariganirwo kura jakuna yumaga. Mubunge Mbioki ariuga giti giki Nkatha arendaga kiambazenda ikio kiranenkerwe Jane Sirende wa Kithenji urarathiete gutuika munini wa murwiri giti kia ngavana twenda gitari Mzalendo Kibunjia. Ndamuria Sirende kwena kanyaga kuonekanaga CS no nsuile mamtu mara ambera nini ikodi antu kujilendero adri uwa kubanga ate police minister barabara adile na CS lakini lero kwena kanyaga basita ndamuja witayari ndamwantu mena CV akiongera kareki augite achindani bake kaba kwiringa ibara nontu bwagite giki Sirende aragwatire akiugaga noe wanenkanirietwa na nginya gutindika kenda Sirende omba kuthukua au no kona kiambamba ni niu ndaudile baba baugaga Nkatha atuikua basenda kedwa gaja support thirikari Nkatha ogataro mi batuka basenda kiuma kirinu kareki augite ana bagichigo mbunge kia Maraka Gita kaiba kuguneka na mbacari ya ciringi nkurukia milioni 25 arathirekeretie akiuga kuri na mithemba mwanya ya mbacari ino. Mbacari tunenkanagira the sublocation level malambele turatuile na 44 sublocations na thaiji kagitaga turanenkagirwa Muthambi sub county turanenkerwa sublocation jingi mugwanja. Number 2, watu wa mwanane adite boarding secondary school. Mbese ila bate kwa kenenkana ila nini minimum. Ibatadi kuga divide babo nde ba apply te kia uma. Okay? Ningili 5. Mbasa lijia maratu do atu na maitamaili ila ngili magana mana tugo samba electric to the sublocation. Then number 2 kwena special bursary ya 300 marks na guitia anabaka wata ngili 10 automatically na 20,000 anababa kutomera ndi secondary school. Kiripotera Weru TV kuma gichigo mbunge kia Mara mbitagwa Mateni Mugambi. Hau nibo tukurikiria nteto cia Weru Thaa 1 nteto cingeno na cia kinya Thaa 3:30 ni wega nontu akona kanya na kurumira nteto cietu utikathinwa kuno nontu nyumenda kinge tukuraca ni mubango wa gikaro na county mbitagwa Christine Wanjeru monanirie wetu mathithi tuko monde ni Purity Richard.